vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako jak. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo uz pas. Dobro stvari riješimo zajedno. Mighty Express. Veliki lov. Ni traga od Mandy. Nikada ovoliko ne kasni, a ova pisma se neće sama od sebe dostaviti. Carrie! Ps, Carrie, javi se! Ovdje, Carrie. Mandy, gdje si? Ovo je jako važno. Jesi li negdje vidjela nešto što sliči na psa? Ne, ali vidim tebe. Skrivaš li se? Da. Mislim, da. Oprosti što kasnim, Carrie. Pokušavam se sakriti Dizelu. Taj me pas cijelo jutro naganja. Dizel zna biti naporan. Ali mislim da sam mu uspjela pobjeći. Zato, tovari, spremna sam dostaviti svu poštu koju imaš. Imam nekoliko pisama, kao i uvijek, i posebnu pošiljku za stanicu uz Šiljasti vrh. Javit ću ti ako slučajno upadnem u neku nevolju. Sretno! Dizelu još uvijek ni traga. Izgleda da je zaboravio na... Mene! Evo pošte, Arče! Moram ići! Dizel? Dizel! Zrak je čist! Možda je pas čovjeku najbolji prijatelj, ali vlaku sigurno nije. Ne žuri, Mandy. Nisi ekspresno pismo. Dizele, izluđuješ me više od pisma bez adrese. Što te je spopalo? Ti loviš Flicker? Kako to misliš lovim? Dizel se igra lovice. Zašto bi te inače naganjao? Znači cijelo se ovo vrijeme igrate lovice? Lovice? Čekajte, ako se igrate lovice i Dizel me ulovio, to znači da ja lovim? Tako je. Ovo se zove posebnim zadatkom. Natjecanje vagona. Evo ga, Matko, sad bi sve trebalo biti kao novo. Hvala, Liza. Moj podizni vagon je sada najmoćniji vagon u Vlakozemskoj. Stani malo, Matko. Podizni vagon ti je dobar za ono dizanje. Ali nema šanse da je bolji od mog moćnog vagona drobilice. Da te vidim kako ćeš držati most s tom malom drobilicom. Ovo možemo riješiti tako da vidimo tko može izvesti najbolje trikove. Zato nam treba... Natjecanje vagona! To! Vlak koji izvede najbolji trik s vagonom je pobjednik. Prvi na redu, najbrži vlak u Vlakozemskoj. Pozdravimo teretnog Nejta! To! Nitko nije bolji od mog vagona drobilice. Čaga, čaga, čuču! Stil vagona drobilice! Super! Biće teško pobijediti. A sad zatrubimo vlaku koji nas sve uvijek uspije razveseliti. Matko! Ako tražiš snagu, ne možeš pogriješiti s mojim podiznim vagonom. Kako ste me nagovorili na ovo? Pazi! Već mi se vrti u glavi!
sigurno se zaboravi. Wow! Opa, ovo je dizanje bilo baš cool i drugačije, Matko. A sada pozdravimo spasioca reda. Wow! Mlazom vode do pobjede. Baš vješto crijevo, Rede. Dobro, Mandy, sad si ti. Ja? O, nema šanse da moj poštanski vagon pun stiropora bude upola dobar kao vaši vagoni. Hajde, Mandy, bit će Hajde, fora. Mandy. Pokušaj! Dobro, evo ga. Onda, što kažete? Prekrasno! Ha? Mislim da imamo pobjednika. Stvarno? Pobjedila sam na natjecanju vagona? Ja? Da! Tvoje umjetničko djelo je divno, Mandy! Hvala vam svima. Od silne sreće mi se kotači tresu. Dan s dizelom. Oprosti, Diesele, ne mogu se igrati. Moram pomoći Redu oko velikog posla. Zvono za uzbunu, što je bilo? Kamenje je palo na prugu u tunelu Šišmiša. Preusmjerit ću sve vlakove preko Trubinog mosta da izbjegnu kamenje. O, Diesel, ne možemo se sada igrati. Možda kasnije? Stiže pošta! Kako ide, Liza? Imamo neki problema na pruzi, poštarice Mandy. O, trebate pomoć? Ovo mi je zadnja pošiljka. I ostatak dana nema više zadataka. O, stvarno? Imam posao baš za tebe. O, reci. Nadam se da je nešto zbudljivo. Još se nikad nisam igrala sa psom. Što točno trebam raditi? Wow. Oprosti, Diesel, ne ide mi baš igra sa psima. Idemo pričekati da Liza bude gotova. Super loviš, Diesele. Baš si me pošteno preplašio. Hej, imam ideju. Pokušaj sad frizbi staviti tu. Dobro. Spreman, Diesele. Juhu, super loviš. Mislim da smo našli dobru igru. Jače, dođi se s nama igrati. Hej, Luka, pridruži nam se. Ide mi bolje igra sa psima i prascima i jarcima. I dupinima, nego što sam mislila. Hej, Diesele! Zadatak je izvršen i doveo sam još prijatelja. Vlakovi su opet na pruzi i sad se možemo zabavljati. Nisam vidjela Diesela ovako sretnog. Vas ste se dvoje super zabavljali, Mandy. O, da. Lijepo smo se danas igrali, zar ne, Diesel?